अमेरिका से ब्रांच दुरोंग एलपी स्कूल लोंग एजुकेशन अवेयरनेस अजाय में के पादुपो क्लियर डब संकारदेव शिशु विद्या निकेतन स्कूल पेन एचएसएल सियासतलांग आंथे केमे केलोंग पो तोमोनारवे के थेजोक पेनांगना हेमारित काना हक पो भोक्सोंग लार्ज साइज मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लेम ससा हेम कांग पुपो आमरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के परलू दुरोंग एलपी स्कूल लोंग आरुनी फाइंग कोई सियरनी अमेरिका से आरोपन पतिर पीपन से एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम असाई दिंगपोंग लबंग सोलोंग के से आमरी ब्रांच में फाजित फंगचु पेन में चिपाहिम फुपन से मेलोंग मेसेना लाम थेरा द पंथान पचिनी पोन लबंग सोलोंग कोसन से आमरी हवार आरात औ समारा तुमा फन तोक लांगाना थु के पचे होंगदुन पेन के मेसेना तवारा पिया पोतम फन के वन पिथेक जिमा पुथाक थान पचिनी पोन मेलोंग के से सेंट्रल कमिटी मेंबर रेंसिंग रोंग फार हमरेन डिस्ट्रिक्ट कमिटी गेम एंड स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बाबू सिंह मिलिक दुरोंग एलपी स्कूल हेडमास्टर मेन सिंह तक बिलापेन सोशल वर्कर डोर सिंह तेरांग पेंदांगलोक पेनांगन के से लोंग क्लेम रापेट के थेकिनिंग तुम चेतोंग दुन रेंती वथात लंग सोबेन खरसिंग तेराव नंग के पालिया बिरता मालंग न्यूज labang sohawar panili meses kitikan kangtung alam thebang ke lahelo ilitum akar biak hai tumta kapapit hopen puthot aprang ke bangjia phan polote kangping kuk aluti longpen puthot kathang aluti ke banjia phan polote ilitum tok langa charli bang ka kenang sot asya bang putin adon ahem humatum apia putum busame labang so tok langa ba charli jia phan asomar to make bor ipon po positili labang so education awareness program pen ilitum kapadopon pen ilitum ning thepon lo lapang so kibang jilang arong kibang jilang aningkan pustami la personal itu nang humri bomim nilitum kibang jilang aningkan pucat lapoli nilitum ke arni wang pusame arong tin nilitum humri bom bang bom apen labang so tok lang ka charli amo bang ke bang putina hem akar bia hem aristo ejang penya cenglo klim somar tamonta thegrap pet ni re rap pet ni kunil tum kar bicara da song tu memat hapun si arong kinta humri am bom bang bom lapen kadak pui same pini chot kali pinap tanang hang thu pote pinap ta bang thu ponil tum program sih presiden awareness meeting kedolong labang sorong student penelok akhirnya tumapan ini tum kelang kan pini itu labang so cerok to kamei mate la tok langin papang ni kamei tu darang dipen ang tuman kek long kela hello ang tum stame krim smart tu name kacharle bangani hangpi lapen apia potun stame smart kek ni tu bangani tum stame anindo kasi alang itum abidi pen lapen itum rusarli asong abidi pen itum cirum rapet pen ang tum itum krim smart tuman bidi suri aki mesen hanun se alang tum pan stame kebang yani tok lang hin hekser set je pan bidi suri pidun pompo lapen itum stame hegan sini an bangana tum pan jerap dun pompo si sa ente labang sorong long bangke pining sanang itum na kahum biceng lang mama ke bang tan kan pustami la sonong hari oni tum la amria branch pen bangke atau to helu muchan mat pini bang saya keceng sila bilang kan bangke bombo kalang non kewang ji apor fut bangene tum un an bangke kewang ji la pen antu se kachan ji kacim nong ye pan bangene tum apor ci sequence tum kai kita me ci sequence dulu kini ladak durong LP school atheng no mate LP school along nitum karbilo charli asong pen dak osoma iltum asomar ke technique ni loga charli ni api pu bendang lo osomar tum mosom se dak cirok tok pen lo pathekima lo sa me se tin dak alang tum ke se tum ke bang la se pinangan karbilo charli asong tiri pia me bendang lo atau ada amri arwasong an cingrum se alang tuman penangan bidi suri pikang lo lasi ning de par piklo pini pana bangke lada ka laso angkang hari so ejang osomar tumedang lo api putul manta un ana bangke amena asomar phan usom se loje pathai kima bangke alang tuman menta budi suri chipidun polo pen celang dun pupse
nitum ning the parpik lo pinipan ke lapen ison alam choneng ri kang tung lo pu hello pinadak amri ang bong taladak do lapu bang ke luar amri pusi pukok lo mane ali pen hilu big ladak ali pen hilu big atok ano arong se ladak masor tum penang arong tin masor pi tebon dai rong baka masor ladak lo kethan pugawi ladak masor tum lo kethan ji galia masor dama darong tinta inut baka phanse ciklon pen suri ni pikang se lo pathan bong masor me pini ciklon thom pli pen pini ani sini ni ang dokok pen an par gawe laso area laso angkang long jong si school pi pusita amasor do pusita lahaya teacher tu maphan nama alo than bang teman control dun thek thek lote lake school pi teacher pi ta level lasinili Karbi Anglong autonomous council tim Karbi Anglong kiya pona khai tuliram rong hang pendang lo Karbi education department ye makai sir research tok bi pendang lok alang teman chonengri la puhelo nang litum la nil tum alom amasor tum phan un ana bangke nang tum nang lang dunra class nang paduwer ji phan nang tum nang lang dun sote me parji la pen hala high school meaning budi undang lok ni tum school authority banda batai pachini lo tebonta pinita la hay masor tuman dak action nang ken nonta be lasin dia alang tuman chonengri parpik rabjin pen laso nil tumang kang luar amria long ke dana teacher mata action gen dia phan pen school nang pathan gen dia phan nang tuman chonengri parpik Tong kanang je school biji pula sila bang so school ithak itini thani oh ladak durong school long bang ladak bang ke durong pen luar amri long durong pen terang makor long school netum cengbong dang dum num jungjung bang kini tum rat pen cingwai sedak school mening beti kan tum school thanbong nasin ning the parpik lo ladak usumar da ultik Aruni phaing kore hiniarni asam angkang along kebang dengke charli atuma phan kepadopon HSL sia sadlang ang thek paklang ponlo lason si dipholong kedo cleared up sankardev sisyu vidya niketona school pen bangkrin ar kebatum sadlang pidun si bangkre troxia tum first division la pen inut second division pen chepawon dun si phan pharu isiang thekeme chepalong dunlo lason thak se cleared up sankardev sisyu vidya niketona school code number pen ketok dun saraswati vidya mandir school pen stame bang troxia sadlang kipidun pen bangkre tum first division la pen banghini second division la pen inu third division pen chipon dun si kaduk kawi phan pharu siang theke me chipalong dun lo cleared up sankardev sishu vidya niketona school ing pudet pen pening an ke ningkan ing koira trok lo la pen la ningkan ing koira trok ang bong ta HSL sia sadlang ang thek me pik aningkan wang ta phan pharu siang theke ke long dun pusi cleared up sankardev sishu vidya niketona school SM sia president Birendra Hanse pen nang than pachini dun dipu pen advention an senang ke palia birta Malong News pene Has ke nam itu Malong News pada ni itu mahin pen kardom curo lo, na mana ni itu na cleared up Sankardev school na di Phulong na Pradhana Acharya Mohodaya lang ni Teron Sangho pen ni Bangladesh school long nama ke presiden da arpusi dingdun bomna, asi pini achanak ni fan tala 8 baji manom Pradhana Acharya manom ni fan phunang lo je pini metric tuma result klang po pusinang pulo amani ni ta banglo amadang kuang pen metric result long lo metric result ke long bangke result bangke mepik pining bangke athema ke bi o thegela pulo dak pen 18 mane crane ar ke bangfu metric parikha pidun lo la pen 17 jon bangkre troxi ke first division pass dun lo inut bangke second division lo la pen ada ke mana 100% si pining metric ke pass dun lo la pen distinction inudo pen star inudo pen aningkan bang ta result me pik lada school ke pining pen 25 years soselo 26-7 years lo kar dag Sankardev school la songbang pen batai ke thom 13-14 la pen 20 aningkan hut stand guridun la son result bangke la si ne pining result la mi umasini ni tumanta ni ngarong la jar lo la pen nang le tumta ke ba ponal le tumanda ni tuma ahin pan ke ni ngaplong kan churu imo la distinction ke long tuma men kude la distinction start hone distinction ke long la bangke noyon defnat osobang silong dun lo la pen star ke long dun bangke
kum dep also bangsi star banglam dulu. Dan tu school kupiah medium lah. Nilitum school bangke Assamese medium. Dah cari yang deng pona nomor deh. Kicarli angdeng mana lah pula hai. Jaga pre-primary pula ongkur mokul pula di. La pre-primary ben cenglok up to class 10 an. Napa lah so angdeng do dah. Aruni phaing ko resiar ni analo porphai hinira chiti mapor malom men tomonar be ke thepar pe gajok penang ana hemarit na hok ponlu lason si lang teng terona rong hamren rong chingdon lapen hithi malom tame thengpi theke krep lapen hemret tomon ke japon pin pina jok ke sang boha antame avededlo puta kisung ke phora da tumpen ningrisi ningje pon rinti lason si tong sekot pen karbiang law termas council long ke theke ding lapen local MSC MLA lapen EM atuma phanang na pon vek thapusi chuningri pon phado news desk report Malong News. Aruni phaing ko hiniar ni nizangkar Banglong along lakhai si Duaramla constituency ke parlo Bhoksong large size multipurpose cooperative lemsa saihem em kangbora killing lapen em Prabhat Chandra Tarualang etumari deng pen si bangso saihem ing pupon bangso jai megalong alohia man pen Duaramla Mandal President Khor Singh B Chairman Bihu Singh Teron Secretary Khargo Rong pilapen penangan ke theke ding atum chetong dun pen bangso ming samjin pen pachun pon wathat lang choben Khor Singh Teron ang ke palia birta Malong News. Ini lah bangsa kampung pon lama tebang. Ini masuk kampung mana lah ke mana go down lo. Isi bang lo dah office building dot arah kunci kecil lo. Lapen namanya office building bang ke kono 14 lakhs. Lapen sini isi asengson. Lah sini si kampung lah. Lapen tu bang ke ladak sang dia ding re. Ason biar dia enggak tools semua biar dia enggak selain kau dari dia pakai sensor. Ini apa ke hapor kimiar ni lo Bhoksong cooperative lem society afrang ke Bhoksong bozar adung cikoi not sedulo. Hadak bang ke kaprek mana children park somar ke ju edim tak kenang sot menondin ke pusi kadu we cikroi sar nama hadak ke children park ke kimjipu Cisik si ladak bang cooperative lem society pen kena madi maklong kedung du dak si lembang nang sip lo pen pinangan anengkana frang pen samila cooperative lem society department pen samila go down nang sengson lo go down tang RP pinie bang aku langsung office building pulo office building bang ke iltum ia makahai kiling makahai si wang silain pulo nengarong nonil tumta kasi mo prang dak kedor di ke playing player son do ulang po dak lemson pachini ponlo lagi nili penceng lok department iya makahai kadu nitum citura pesi dak kedor di kenang sora hormoan nitum playing pon Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.